Stand by. 3, 2, 1. Sound there. Go. Oh, carrying along live kelang ratum duan pinin litum carrying along live pen non nili do bangke studio long masih dolo peni studio long pen masih nilitum kaprek constituency pen jasmet LA pen nilitum live labang so update mate pini bangke big breaking news lo nilitum carrying along live pen keceng si non nilitum kepaklang ponji pini yang dunki tilo mate pini ke result lo India general election labang so India general election along ladak carrying along aputak si non nili ning jedam pola so pisi nili state ning jedam pola so ke India long kaprek state long territorial penceng lo kaprek dim long non keceng si bang ballot paper labang so voting first train kibang bangke bukajan ST LC pensi kibang lo first round bangke non apor bangke non pamuhet lang 9:30 alom sinil tum labang so update kelong lo labang ke BJP si non make lead bomb lang haladak bangke chuke damtang pen lang dam lo pelde peneng bang sap a train bang slow pen si dam bomb lo labang ke bukajan ST LC first round bangke BJP 2164 la pen ke congress ay bangke India mate alang litum bangke long bangke 819 la pen GSP 235 ASDC 75 lapen PHLC 4153 non matke haladak ballot paper bangso counting along ketek dam long bangke PHLC labangso first round bangke PHLC alang litum si 4153 pensi lead bomb lo lailo la bukajan STLC first round non matke nilitum long live update nagele bangke lailo lapen non kaprek nitum asam long pamo labangso Asamalong pamo niltum lang dam elo pulute asamalong stame kaprek Lukhimpur pen chenglog la pen kaprek district long stame kaprek long stame BJP tum si lead bomb ason si thekpon long stame interesting lang mang peneng voters abang kaprek voters atum pen lang dam lo pulute litum jaseme na ke manuti ahin ben lang dam lo pulute muslim atum mang ke ek sitia mate one sided vote si ke job phai ke ong pusi patumi exit pool long same chethan bolos tame interesting bangke alang litum BJP tum bangke alang litum isbar 400 par pu bangke la bangke कौन सी आहक जी ने आहक हेने इस्तामे कांग्रेस अतुम बंके नेक टू नेक असों सी नॉन बंके ट्रेन अबंके डाम्बोम असों सी थेक पंलोंग लो नॉन बंके कार्बियंग लोंग अलोंग अबंके बुकजन पेनिल तुम नंग नकेले बंके STLC पेन फर्स्ट राउंड नकेले बंके APCLC तुम सी 4153 लबंग सो फर्स्ट राउंड अलोंग बंके अलोंग तुम लीड पन बम लो सेकंड नंग दुन की दुन बंके BJP हाइन बंके 2164 लपेन कांग्रेस इंडिया लबंग सो अलायंस अलोंग बंके अलोंग तुम 819 लपेन GSP 235 lapen ASDC bangke 78 ilitum aprang apor langdam lo pulo ilitum non nili napak lang pon po ilitum 2019 aningkan labangso election hud bangke ilitum haladak bukajan LAC pen bangke Horen Singh be ke hailo alang like hala suhud ke hai pon ke hala suhud alang li total vote ke long mange 5596 vote pen se alang litum bukajan pen ke chepahai pon lo la so pika ang dun mange ke long dun mange brain sing ti alang like congress pen lo la suhud ke alang like long dun mange 3600 244 10192 la pen holidam terang ke 4057 la pen ke chuke damtang long pon lo non bang ke edu kor pra hise half long pra hise apni jonai dibo half long pra apni jonai dibo ahmed hoy apni jonai dibo camera dhor BJP আগবাঢ়ি আছে হাফলঙৰ যি ভোট কেন্দ্ৰ আছে তাৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডত আৰু কংগ্ৰেছে 1999 টা ভোট পাইছে আসলতে ক'ব লাগিব যে যথেষ্ট ব্যৱধান নাই 1000 মান ব্যৱধানত এতিয়াও যথেষ্ট ভোট লাভ কৰিছে 1612টা ভোট ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে APSLC আৰু APSLC দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে যেহেতুকে পাহাৰীয়া জিলাখনত ডিফুৰ পিছতে হাফলঙত তাতো এটা যথেষ্ট মেজৰ ভোট আছে তাতো
আৰু তাৰপিছত হাফলঙত এতিয়া 2923টা ভোটত আচলতে এতিয়া বিজেপি আগবাঢ়ি আছে হাফলঙত। আৰু তাৰ পিছৰখিনি আমি তাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে এতিয়া ইতিমধ্যে আহি আছে। ডিফুৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কিমান ভোটৰ ব্যৱধানত আগবাঢ়ি আচলতে সেই খবৰটো ইতিমধ্যে আহি পোৱা নাই আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত। কিন্তু আমি প্ৰত্যক্ষ কৰি আছোঁ, প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যি ডিফুৰ গণনা কেন্দ্ৰ আছিলে, গণনা কেন্দ্ৰত যথেষ্ট মানুহ আহি উপস্থিত হৈছিলে। সেই যি বিজেপিৰ যিগৰাকী কেণ্ডিডেট আছিলে অমৰ সিং টিছ, তেওঁক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। আৰু তেওঁ জনাইছিলে তেখেতে কৈছিলে যে আপকি বাৰ 400 পাৰ, আৰু তেওঁ কৈছিলে যে অসমৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছি ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁৱে জয়ী হ'ব। আৰু তাৰপিছতে এতিয়ালৈকে কিন্তু প্ৰথম ৰাউণ্ড শেষ হৈছে বুলি গম পোৱা গৈছে, যিহেতু বেলট গণনা চলি আছে। আৰু বেলট গণনা এতিয়ালৈকে কিন্তু ট্ৰেণ্ডটো আহি পোৱা নাই। মই ডাঙৰীয়াক আগবঢ়াই দিছোঁ। Pamu Asamis pensitame niltum labasa update people lo ilitum chukidamtang Difu penke chukidamtang 2019 election banke BJP penke 84,943 alang itum foodlong ponlo la sopike brensing tikbanke 26,592 la penke joining tikathar hasot ke kelong dun ke 13,225 la pen holiram terang banke 11,562 la penke kapre katum kapre banke 2,937 la banke difu LC lo chukidam tange stame non marke difu pen banke iltum update long pon pelang stame iltum non has haflo me stame iltum la bangso update long pon lo la penke lalo lasi non pon banke interesting lo congress atum banke alang litum banke alang litum non alliance do that pen alang litum stame non neck to neck la bangso result alang litum che tekdam long banke alang litum isi tokkor mate isi challenge asonsi alang litum tekpon long lo thema BJP tum banke alang litum non epong banke 400 asit pen alang litum সরকার গঠন পঞ্জি পুসি আলাং লিতুম নিংজে পনলো সেটামে কংগ্রেস আতুম বাংকে ইট উইল বি এ ভেরি চ্যালেঞ্জিং ফর দেম পুসি আলাং লিতুম নিংজে পনলো লাসে লাপেন কংগ্রেস আতুম বাংগে alang litum headquarter pen kachunungri bangke lalo India ke isi democratic country pulte free and fair election bangso result bangke padupon nangji pulte jasemet bureaucrat atum officer atum do anke ningche rotkut pensi constitutional aron pensi alang litum ing sai pon nangji mate amena sai claim pon nangji komame jakong langnu pen nang litum hanang ke ber pen le nang tum officer atum la bangso sai cheme claim pon nang nei pusi alang litum same letter same alang litum pangda ponlo halu thui pese pangda ponlo stame India ahoglo democracy pustame stame non banke aprang Vajpayee election Vajpayee ke do sarkar la pen non BJP Modi sarkar ke do banke la bangso atrain policy politics atrain banke non banke kache precaution si thek ponlong lo non banke jakong pen chenglok financial pen chenglok isi money power pen chenglok man power pen chenglok kapre political leader tumhan ke bai pen chenglok tangka maha pen ke bai pen chenglok penangan non banke la so train si non banke thek ponlong lo non banke karbienglong non hejong difu pen Omor Singh Tiso BJP candidate MP candidate alangli bites mail tum arju ponlo na লালো লাসি non amatke lalo এবার আৰু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী থাৰ্ড টাইম হ'ব Bukajan LST ST penke first round nageli atenga result pulte BJP 2164 Congress NDA alang litum 819 lapen GSP 235 lapen SDC 75 lapen FHLC banke 4153
avut pen alang litum lead bon bom lo la pen kapre kapre ka visual samin itu napaklang bon bom non mat ke bukajan LSC pen alada ka visual la pen hamren visual samin itu napaklang pen non litum bori bon bom lo la pen ala dak ke do litum correspondence hamren pen samin litum live stream alada counting aputak litum kacing kiji phasen litum bori bon bom lo la pen bukajan pen samin litum alada correspondence pen samin litum live kacing kiji phan litum bori bon bom lo non mat ke la line of visual লাগিছে আমাৰ যিটো শ্লোগান আছে আমাৰ টাৰ্গেট আছে আপকি বাৰ 400 পাৰটো হ'ব আৰু এইবাৰ আৰু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী থাৰ্ড টাইমত হ'ব এইটো বহুত ভাল লাগিছে কিমান মান ভোটত জয়ী হ'ব মানে 6,82,000 পোল হৈছে তাৰ মাজত মাৰ্জিন আমি পাম 3 লাখ above মাৰ্জিন পাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো কাৰ্যসূচী কি হ'ব যিহেতু এখন জিলাখন বহুত এটা বৃহৎ অঞ্চল হাফলঙে হওক বোকাজানে হওক বা এনেকুৱা আপুনি কোন ঠাইত যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আজি মই আজি ইয়াত পিছত মই বোকাজান লৈ যাম আৰু হামৰেন আৰু হাফলং আমাৰ এজেণ্ট আছে আমাৰ ইলেকশ্যন এজেণ্টবোৰ আছে গোটেই আপডেট দি থাকিম উৎকণ্ঠা আছে নেকি মনত কিবা নাই একো নাই জিকি আহিব মাৰ্জিন মানে 3 লাখ প্লাছত আমি মাৰ্জিন ano te hamren pan sikit kali bukajan jo bukajan na nanglo liki jo bukajan mami group long nanglo ma লাগিছে আমাৰ যিটো শ্লোগান আছে আমাৰ টাৰ্গেট আছে আপকি বাৰ 400 পাৰ live pernah apa live Ano koresponden na chingilong na to oi la na pinoy la state mo na pumamang to bukajan visual pidana to Difu bonang nasada. Woi, difu bonang nasada. Difu bonang nasada. Kali lah apa ya? Jadi, yang next ke? Difu opino. Kali di. Aku bukan jadi kira mah sampai. So cingki po. লাচন খেদি মানে আহি
Thôi, di Fupot pila online bisa. Live padam tani pat. Live padam ta. Di Fupot pila. Kali pila ke. Lagi ini Kelang teh. Kelang. Live dam po. Live dam lang kayak. Oh, it's okay. Chalo ma. Chalo. Non amat ke kar bienglong alabangso election na putaksi non difu LSC putaksi ni non ninje ponpo non helang nilitum labangso first train nangile bangke difu pen nang lelo ke chengsi bangke bukajan pen nang lelo non difu pen LSC pen nang lelo difu LSC bangke Omar Singh Tiso Bharatiya Janata Party alang li kelong pon ke 42.8% of vote pen alang li non haipon momlang 20,083 votes pen alang li haipon momlang laso adun ki du bangke neck to neck contest bangke JI Qatar Independence alang liga 36.3% alang liya vote pensi non chipalong dun bomlang la bangke 17,039 votes la pen Joyram Inglang bangke alang liga Indian National Congress penke 15.2% vote pen lo alang li same 7,138 vote pensi alang li same long dun lo la pen John Bernard Sangma alang li 2% vote alang li ke Gana Saraksa Party pen lo alang li ke 936 vote pen si alang li tame haipon lo Johnson Bay SDC pen ke alang li 0.9% vote lo alang li total vote ke long ke 432 votes pen si alang li long lo ke kaprek none of the above mange 2.8% la banke others lo 1330 votes banke others lo lahelo Lok Sabha results la bangso difu LSC constituency pen banke lahelo lasi labangke non adab forfai dalom pensi baji sirke apor pensi voting counting bank start lo labangke ballot pensi kecheng sik ballot pensi cheng ponlom olasam long sami litum thek ponlong lo BJP tum si non amat ke lead pon bom lang athima lang litum non BJP Bharatiya Janata Party alang litum headquarter long asama headquarter long sami alang litum jilipi ahim ke selam ben cheng lo kaprek ahim ke selam ben cheng lo alang litum headquarter long sami Pijus Hazir ka pen cheng lo cabinet minister tum do an sami alang litum non ke chingrum bom lo alang litum non pen sami jilipi keron lapusot ke chou ki jun sami alang litum ali ralon mate arnam kardom ben cheng lo alang litum kirton sami alang litum hada bipon lo lapen alang litum headquarter long sami alang litum firecrackers mate bom sami alang litum pang bom pensi aning karo ciparong pon ason si non asam long sami state along sami thek pon lo lapen kaprek India kaprek state along sami other state along puno litum lang nam no pulo lada ka ke result non ke nangle bom lo kada ko Chhattisgarh long sami BJP tum si 9 lead pon bom lang Telangana long sami 9 lead pon Congress bange 6 lo others bange 2 lason dak si Central along bange Madhya Pradesh ke BJP 29 Congress bange 0 others ta 0 lang lapen lason dak si Lakshadweep pen chenglok Tamil Nadu long sami hada bange Tamil Nadu bange interesting lo hada bange DMK tum si 34 lapen BJP tum ke 0 lapen kaprek tum sa non Congress tum sa 0 thekpon Andhra Pradesh long bange BJP tum si lead bom lo 21 alang tum lead pon bom lo lapen kaprek tum force Congress tum ke 6 lason si thekpon lo Telangana long sami BJP tum si 9 lead pon bom lo Congress 6 lapen others 2 lapen Chhattisgarh long sami BJP 9 lapen Congress 0 lapuson si thekpon lo Andaman Nicobar long sami BJP 1 Congress 0 non matke labang so train mate hada kaprek state along territorial pen chenglok kaprek state long sami BJP tum si lead pon bom lang sami neck to neck contest ason si thekpon lo BJP tum jong si 500 above dam lote Congress 300 lapuson si thekpon lo sitame non si labang so train ke cheng lang athema borpai baji se ke por si labang so election general election counting start lang aport non si labang so train slowly pick up lang sami apor dam bom pen mo labang so train sami chelar pon bom mo ke bullet train son se thek pon long ji labang so bullet train jong se speed ke dam lo polte labang ke BJP Bharatiya Janata Party tum bang ke aprang Vajpayee ke dud bang ke alang litum alliance ke dud bang ke alang litum kaprek others party tum se alliance dupen se alang litum sarkar sami alang litum inipon lo sepe la so phike alang litum two times bang ke BJP tum bang ke amena jungjung political party tum se alang litum amena ahem sisi alang litum labang so sarkar sami gothon ponlo lapen non labang so sarkar bang ke alang litum target bang ke
asit pe alang litum ingiji sarkar ingiji pusi se alang litum declare ponlo kaprek alang litum la manifesto lang sami chitok pondang lo lapen kaprek election campaign hustame alang litum modi sarkar campaigner tum sami la bangso 400 par pusame alang litum ningji pon momlo sidame congress atum mange alang litum mange tanah sahi pusi democratic aron kan mate constitutional aron kalipin mesi sarkar alang litum ke claim pon akoiwan si alang litum campaign padulo laso campaign padu husi alang litum lasi laso si alang litum akoiwan si alang litum campaign padulo lapen alang litum akoy bang ke lalo non fong elections tame free and fair election pusi alang litum gণতান্ত্রিক aron democracy aron mange free and fair election donang ji pulo sidame non nililong labang so first train nangkile bangke west amri LC pensinang lilo haladang bangke BJP atum bangke 4453 lapen Indian National Congress atum bangke 1428 APHLC tumangke 1471 lapen SDC tumangke 93 lapen GB Sangma made Independence alang itu 94 lapen kaprek tumangke others tumangke 164 lasi haladak West Amri LSC pensame non nilitum Karbianglong live news channel along labang so berita nang palelo haladang itu correspondence alang litum alang litum pedabada pen alang litum choche junje pensi alang litum labang so counting along dunsi alang litum bori dun lo alang litum labang so update ke long ji phase litum phan nang bori lo la alang litum churulo non ke litum bukajan LSC halada correspondent pen litum live stream ke padam ji alang lipen ke chingki ji phan litum bori pon po nasi nali bukajan pen nang litum longsadar nali hala bukajan pen nang li link up tha lalo non mat ke bukajan pamo head nili labang so birta pangdaglo pamo bange bukajan pen bange bukajan ST LSC bange halada ke first train nakeli bange APHLC tumangsi lead pon bomlang pusi pulo sitame labang so train ke non si pick up and bomlang sebe chelar phakta hai akalar chelar boiji lake arolo ateman non si baji cap on lang baji cap ra cricket form labang so por si dam bomlang non bange aci tim da avelang la se ala bangsa por sami litum chonghong nang kokji la pena color sami chelar vegji la pen non bukajan men nangale pamu first train nangale bangke bukajan STLC bangke first round bangke BJP tum 2164 Congress atum bangke 819 la pen GSP atum bangke lapen ke Congress atum mange 819 GSP atum mange 235 lapen SDC atum mange 78 lapen APHLC haladak mange interesting mange 4153 lapen ke ilitum Karbianglong ilitum langdam lo Karbianglong exit pool po bangke ilitum dak bangke majok pen sampai patir pipon pelang atema patir pipon ke ponlo polo de ilitum biodata bang lapen ground report bangke okay nangji lapen ilitum anutin of voters to mena chingki jethan pado es ilitum exit poll bangke pado unji sampai ladak bangke ilitum dak mainstream portal news mate cable news ke ilitum Karbianglong live ka channel pen sampai labang so exit poll puta ke ilitum sampai klar dak pen pachini pon pelang pachini pon ha hedela lapen ke exit poll teng polo de ilitum langdam en lo polo de ilitum Karbianglong live pen ke ningji pon ngang tu mangalalo Karbianglong pen sampai cukidam tang 2019 election hud akai ronsing be kon si alang li kyong dung vote pen alang li tum alang li candidate BJP candidate pen alang MP ke hai dun ban pen pangbardam bulote non bang ke akai Omor Singh Tiso la pen jai katharang bong ke neck to neck contest doji pusini tum isi matha damalam lo la pen jasmen bang ke youngster jasmen Karbianglong youngster tum bang ke ahong lo edhong voting bang voters ke aporteng pen alang li tum ID chilong melang tame penaan ke celong tum tame akimi ke celong tum an ke tame akimi generation tum mangke jai kathar pansi vote ke jok puson se ni tum angring khek ponlong lo lapen la soteng bolode lapen kyong dung vote chukadam tang 2019 election hu kyong dung vote voters turnout mangke non phong mangke botol
arni ke so are na potong mate kopi ponone non phong mangke voting percentage me kom che dure che sonsi non phong tek ponlong la dure che lo polade non ke dobo ma sarkar tum mangke exi ke matha ke sung sonsi tek ponlong sita me ke hai da ji pusin tum tame example ating litum ke matha dam litum analyze that ating polade litum bjp di bang bang post me ke ong dung vote pens tame ke hai omor sing tiso hai pon peji mate hai head ji angring si thek pon long tame alang like hai ke hai po pusin tum tame exit poll along litum tame ningji pon los tame ong dung vote pen ke hai pon pede ta hai pusin tum tame matha pon lo according to nitum voters da tumen ke chingki la pen nitum ground report ke long ateng polode no itu tuh di foto mau tuh boleh juga. Masa apa mau di foto kali mai dong boleh? Ne linon aku di foto LSI alama putak labangso klardak man paciri pon kangtung mange non hejong na kele bangke ili tum difu LSC banke BJP atumange 28,530 Congress atumange 10,697 lapen Gana Saraksak banke 1,552 lapen SDC banke 733 lapen Efficiency banke 27,690 lapen BJP alang litum lead banken 840 lapen lahelo nili pudami banken non marke jo litum labangso postal ballot labangso counting along stame litum neck to neck contestation si non litum chetek ponlong lo bukajan men live kedan ji phane litum body pon non litum correspondent man litum da technical pen bukajan LSC pen live kaching kiji phansi tuning ri lo loudspeaker pina hello anon arjulong lama bukajan LSC pen live ke dam ji phansi tum body pon po technical reason dokok pasi adakta lalo hamren pen live dam hamren pen lama loudspeaker pina hamren pen hala anon phone pina la phanki Halo, Hamren lo maho? Hamren, bukajan mah Hamren maho? Halo, oh bukajan lo maho? Bukajan lo. Ake hai, terang saho. Aprang senil tum karbing long live pen nali pan isya kero papa jirlo nali pedap pen nali cuci junze pen bukajan LSC angkang nabangso India General Election labangso counting big breaking news labangso counting along nali cipaduk piglo nali cameraman fast namin nang tumana kero pipa jirlo lapen haladak situation mate non counting bong first train labangso Rizal lamang nanglihin pen lepang dak pono lapen haladak ko pipisi non situation dobama nanglihin pen napachini ponikta kalang lok kardang long live kila nama kadom pati lo noni likido ke 108 pada 108 bukajan LA ST constituency dan bukajan angkang apartment anke bukajan higher secondary si penabada dan bayi kapsura tentang kadang tadi jingun si so 2024 election mata kili kontang sinon pendapat orang sebelum ada jauh mata langsung makan kemudian tu sinon itu pada pendapat mati sampai paklah soalnya pas mau lalu nasi itu miligram ada itu
project lang na ko la pasok andin bo mo sila po sana mo Headphone ho daluti. ada tajan elu participant da this participant में job do pasok job pa tajan emisi participant lo tajan emisi participant la la suri ko thang deu pani ilu paten wal paturi la sab da pero por sante la dapsi wat pet lo nilinu la mo kami anadi kalau lah payah saya secondary school lagi tu lah hello lagat pe arlo tu pulo pe lagat si partition nak ko bitu lagat Camera ke on bang. तो हम पछली दो लाख फर्स्ट का That's la no do ko ko lo la pa ka experience ko la pa ko na no tapi tawag ba starting na tawag lo kasi no hindi kapag ko pa Update ikha hadaga result kecheng si first train bang. जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी tapi kunci kongresan no 4,154 ano first round second round supaya high secondary school atau solo sih dan strong dan kita foto lah mobile ano naliput lang po churo lo ano mo nekap ko nang nalilong waktu po na sige nang sige check Hello. second round ini orang yang tak second round kalau Pop second round public. second round pakai HLC botol apa itu second round lah no HLC itu belum polo 4,431 ada BJP itu belum 2,045 ada Congress itu belum 1,021 ada GSP itu belum 227 ada ALP itu belum 190 second round Advance kami dah lakap boleh lo ini tu apa lah masuk advance kami ini tu Thanik pinoi third round bang. Kepatuan putri bangsa kepanda putri bangsa ini bori pun to kalau tu mereka
Hello. Third round কৈ আছে, third round কৈ আছে. Chorupalo, terang samo. Hello. Hello. Arjulong lo. Choro. Chorupar piglo, kaya hai chorupar piglo. Terang sao chorupar piglo, lapen cameraman present terang pas nami chorupar piglo, nal tum lan cepaduk tekpot. Lapen putot update je pan niltum live nal tum hana contact je pan bori pon po. Non ilitum studio long talk show mate kaprek political party bangpo bang pia tumpen labangso update aputhak pini labangso ang dungkiti India general election labangso result aputhak etetheni giching kiji phan tum bori pon po